Crest Media TV, iraka lyawe. Secretary Works, area councillor from Buremba, chairman Lisuwan abataka bawo bona ntubasima abo kurinda ikichweka icyangeje mwe bari muno itwe tukora kungo fishare twaje kubakwa ukubora ko urubintu twaza tukora cyane twaza gukora mama. So iki kintu cyatureta aha na engineer taro auko arona fixinga culverts amhanda ngogomo. So already area hakonka ale amrumo koko. So ninjirante cyo twachikora ki munyikirize nkakao ukoza engineer ndone bice binabayishaho bikwata a project niyemwe project eji Oruguuto ndutandishaha paka Kazo tureta Kazo champangara Buremba tuza kukomaho kilometers muzimanyi mwene mukoseze akwa engineer tiyamba kilometers. I think chairman iza kunyongera kilometer konka project yona netwara milioni 18 new project cost and kuko bire waburize culverts araburize culverts chairman Lisuwan kubinobuza culverts biza kutambuka culverts line 18 project stage ziri mu cost stage na gambe then line 15 za culverts ezo neza milioni neza milimeter rukaga zezo nincheho kache konka line 3 area miza mahangu yakutaho milimeter ruenda tuzakuvanta muna maramu abitweka bimwe bagitwesere sport graveling yatandikira kwa tukatujine niyo gravel ya nditaho maramu a sports zimwe eziri very sensitive eziri slippery nezindi ari evinanka depressions shara na nevina ari evina cyane njo ho kugwa akaza kate hotel tuja kutaho maram okatuho na complete tuja kugantu ya mu those sports tuinaona mean swamp raising tunaene bani yetenga maram arwe swamp ekshara kokuruga kazwaho chamane bangamengo nebeta mu chirofa no bano aroho echina amiziga birgaro minji za kutaho maramu. So maramu ejo ntuji ne himboru gudu ne tekargo hokati to teka maramu has. We shall keep maram there to the level of raising it need to say mean swamp raising Oruguuto ya swamp yekshara aro ejeje za kuba mu kirofa then ahandi hatukora mukatutyo mukashayi na obwengara hagati aho aruho umwanya gumwe andeta omuchoma ahandi na tuza kuteka amara kwimusa Oruguuto akihiro point mwibare tu then teke a champangara baisero champangara vale zezo nizo points tuza kuantekaho na mshabwa ramiz mingi tuza kutaho maram
then haroho China icharara akati ya Buremba mutaona hano kuri amakaga mumajwi aro vale ni ya Buremba takuteka karubatsi za Rwenda no kureizinga enguto kuri icharara. So ebyo nibyo bice bikwataho engineer okubire n'abashobora a project cost na bimwe bice tukwiye kuba tukora amyanya n'abashobora heje twina urubimbi rwitu n'uruhango tuna projects nyingi mwareba to iza tujeti turi on project ya fuse ningeranta aha mukatungaho ku selection y'abantu babiri pa parish cyo ni cyatucerezo ko akwa abiraho abamwe bakitwitse kubi so nka government cyatwetenga chairman RDC twena kubayo tukakibayamba bakakikoraje kuko iteka kuri kugamba tubasima kandi tubasaba utwantwara umurimo nimwe amisho gitu akuba harumo kwiba amajuta harumo kutsise ibintu bindi harumo amataka ganyu umuntu najati ahaha ni takari yanje shana kafamu enguto ubundi nebanetenga support iyo muntu nkogu ayinitaka ntibamaramu tukozesa anguto nizo zimwezo kira umurikiko oruwinaka kwatu no murumo okutongoza umurumo go gukora enguto erukurga Kazo okuja Buremba nyirako bashemera mutsasi batwakererwa abo kuba program zizindi zishangu mu mahanga ako bacyamana uko omukasheshe twansiteka teke murumo yoro kuyabagandirisha munane nekirango cye yanakimangu tuje kubatiriya kuba kandi hari ibindi bitarabize by'abantu bo mu ngari kandi bibyana teko kuzayo kutereza bwene mirimo yo twafika twageza omungari na kintumu nuko kika bigamba byangere bike turi kwenda kugamba bingi ejo kubanza nda kusima bebezi batamukanso ya Buremba mama be na team ko mama James atarwaha konkoro twera kubasima ahubwo twarageta mu kanso itunga district twatanise geneye twirata mu kanso zibiri ya Kazo hamwe ya Buremba bweno eje ya Buremba ensia ya Kazo twenda kubisimira inkwatanisa ya Nabebembezi bikifekeje ahubwo kwitanga district twaragana geneye nambwe twenda kubasimira tumwaha ibintu bimukoze ahabo ko bakuru kuri kizimbe cya offices zanyu kitwesimisa kitumanyisa ngo Buremba hariyo Nabebembezi mu tawuni kanzo turukureba umurumo guri gukorwa 1 km ya tamaka ahabo ko nindeba mwene mwakize waho urukutunge center uzi kujombi treka konka umutwa kuhagira iki yareba tumworeka ngo ombero bitari byahare kilometer imwe ya tamaka iri kuraba hagati ya tawuni tuja kugitunga nabo cyitwa Nabebembezi abarkwatana cyane mu kabanya Buremba tawuni kanzo tubasima na kanso yone abo ko bamukoze umurumo murungi ogurworeka nguko government ya president na ina rero ikakirebamo kikiri okohereza tawuni kanso nabo cyo numwe bare mnono mana tito cya tureta tuzire kutongoza umurumo ogu government ikaturiza billion imwe y'isente pia turi billion imwe y'isente chairman na kanso kwa bataka za roketingire abantu bamwe barakakushoza icyama iki government yabiretse cyo kubanza takagira account yitu konka parliament ikatumuza gwe sente zero esente zo kuzizire twagira ukiko na members ba parliament abo kuba emirumo y'enguto neteje ko urukiko rwa district roads committee kandi urukiko rwa chairman wa rwari chairman wa district urukiko rwa members ba parliament bombi omwiteka turukiko mu barapanga kandi urukiko ryo mwiteka erukutegeka government urukutegeka kitongore cya Uganda Road Fund so members ba parliament chairman wa district engineer secretary for works na roads inspector the members bakatikwa omurumo gw'abantu abo millions ya 1 billion kwizire omurumo gwabo ukawo yo gufitera toki no kora assessment ahangu uteze byaro iswa intumanya ngo egomborora ta mukanzo zitunge sentenche nambwera hati ko msiro utunkungu tutunga road fund ya million 10 kora kilometers kurenga igana izo bugutu bwegombora community access roads hato kibaramu na million igana ushaka ariko basa kora rugo so 1 billion kwizire twashitamo muri kiko rwa roads committee twagira ngo sente ishemeye kugabanisha magomborora gaitu
gabase kugoba nambwe nati mutamganso ya Buremba nimwe babanza kugoba habo kuba twarungingo Oruguuto rwanyu nimwe nimwe abanza Oruguuto rukuruganda rukorwa n'umukimaye it's on record ngo Oruguuto rwo kuruganda utemburwa abo kwambere ndiyaha Oruguuto rwo emyanya yona tugumire ntugenda tungeraho okutinda kongogo murundi ntiza kutindira kimwe intekate n'umuja kutindira kimwe sports zone experience bro muhando gwo kuhangara gukora karako kusisikara abo amayizi abo kebyo kebirembe kiteganisa byo nabatangire gukora nambona abafutamu karvatsi kuba kuragaho no bijom sports zindi swarebire bibabuza muri bakora umurimo so naho rombe gambo byo mwami tumwesige kandi yakire kimwe ako akahura mu miliyoni rukaga cyangwa kiriringa Mr Chairman mu miliyoni rukaga zikaza kuzarugutura umuro rwa Buremba injiko kuzashitamire zashoborikana abo kwana Buremba twanze gikora n'abakicume bendaho kuraba nabo mbembe bendaho kuraba n'abankungu bendaho kuraba wagira ngo kwatu byabo kugira ngo president Mr DC ingwira y'abantu abanyakazoboni bagira ngo tukatunga sheya ha billion umagwa billion mu kutukwata tukakita project emwe yenta karabane nabakasigara bariko so esentezo Mr DC na chairman esentezo hatezo kuzakora abazi baganda umutego gwazo kandi nimbashaba mutwatanise turengo mu rumurungi bakorwa ecyamuheru hatezo project zikorwa tuzine mu kanuru jimgeranye na kubashaba kandi cyo mucamu njya kureba hamwe mutwire umusystem yo Nabebembezi abantu bashangiremo ndecha kabi munongo muntu nkasezi kwemerera kagira ati nyowe umurukundebera Oruguuto nyine ndetse to kwanza kuleta Oruguuto rubero ryo budget ya government ngweno uro muntu yakwa Wilsoni agira ati nyonde nanka Oruguuto nyine ndetse ayiba kumengo akabaho inkiko akabaho council yatawune council habaho minati ya district council habaho minati ya urukiko rwa district roads committee bahania bajya ngo kuri cyetegesa ukukora Oruguuto rwa Buremba standard ejo kongo muntu nsoni zumubaho agira ati nyoburu kundebera obombere mwena atekeri kibashaba mwengo Oruguuto turokora twatanise ni umwe maberi ya council yatawune council yona twatanise na district council twatanise na members bitu ba parliament omurobo gukorwa no bwi finally ndenda kusima hona rigodani kimuka itweka district twine choma tukagira gamashine kutwora Oruguuto tukashaba government na parliament bagira ngo ariyo district itanezwa kuja kwanza kuhereza konka speaker na parliament bakatugara kabuga tugira ngo Kazo etungire cyayi konka ekitukusimira hona rigodani ejikara kitimo kureba ninsiya yaza kumara mu kitweke cya Kazo bakagitwereza kugira ngo okusimu tutunga yitu bo barutwarije mwana atekera umutekate kwa manako ndoje mwaga butosha karakitejo ninsiya ayidoro kujivuga itondo shano wotu kushafura wo ufitamo amashi konka karakita ninsiya bakagitwereza kushya bo Kazo district etunge byo majyayo kurwo mu government etukumanyisa ebire mu ndo tubire tukende emirimo cyende abo kuburo hereza hata cyo cyargaho abo ko mashine egi obwenfura yakendera ejo kutiyamba gukora amirimo ndisho kandi cyamuheru nabo nejo kugira ngo turebere ngo 1 billion ege ishimikubane ikora twikiriza n'urukiko narwo rundi mu district roads committee ngutunje gurede ndijo etuyambe ejane kore bitwekere byakuru nejo tubentsakira mu bitwekere byakano n'abantu nabo biro buzubu dene seje yona tukivuga nda hagati abantu batunge ntanda yo kurabamo rero bwambe byo nirako basima abanyaburemba mwe bari munonga ibiruma inzo tkabaretera tanka yamaizi izo twahunduza abatene tuwodi y'abakazi banyu hano kwitwena hamwe bagikozesa itegademwe n'ibindi byo guhereza ibindi byo ratupatarise munenyi mwe bari munonga mukama gumene yabare area kansara protocol observed hawuwire mazina ndi Brian Wabigaba kandi nye vice mayor mutawunege yewe cyanjye tukibuza kuri kano kushaba katabanza kubasima abo kushara Oruguuto kandi nungi kandi nishaba aho kugira ngo itwembera abantu betawunege kandi business yitu niho ziri gureda kuyara umujyana muhareba mwe tushaba ngo uruguzino mureba side ya rwo side ife abife babasoye kitaka aberuguru tiriho kuraba notemba so mwe no gurede gakerabemu etucenderezeho kandi nabife itaka bariheho nabo bafune ahi watora icyo cyo bokusaba kwanje bari munoka mujya kugenda na timwe y'umureka operator uko na bakora amiryango ya nanga Nabebembezi ba gavumenti mwe n'abariya niyo kibuzo cyanje ntizo wabwa na RDC kirya ansonga insecurity abantu abo mu byaro kinji bakira kureba abantu
bo batarukumanya umuntu akigezeho kwenda kumuforoinga umuntu ogwe ngo agambira Nabebembezi nangwa kibagambira hati bamucumitireza bamukuratireza ngo tutware omutworeke kandi muri kumanya ngo abantu bo mbyaro kuko umuhamotyo nyencha karagambira mugenzi we ati kinarebera hari na namureba ati kwija kumugamba mbwenu nintekateka ngo umuntu yareta enshongedi muforo winga ekiyabagambira konka mutamukuratireza munonga kumukuratireza information yengera kubura mwebale munonga chairman RDC diso bagira ngo horebera umukama nuko murabizi tukagiraho endwara yejo yabeire uku ehiyaritswe konka itubuka Buremba tutwatungaje wentwinemu ekizubu cyakanyarigire yahari iyusiri abantu bengi n'abashubuzi abari kushuburente na nembuzi bengi bakabarire za roni omurikazo yitonka district rosho twine mujo enkahiti tukajimanye aheri kandi twaza kucishobora abanyikini cyo naburiza ahubwo utakimanye ngwe n'umurikazo rosho twine mujo kandi abantu bambuka batwarente bazipakira ha motoka bazitwara kanyarigere ryo buseri yitwa katare kaitukumika kakingu hati oshanga yitwengi nka Buremba tutatunga sente zona tumukabasa kutwikereza yabahakaza kwa abantu harya ahabwa abantu kuhirwa abo kwayija zrodingire ngo bakayikereza roding tukamwiha ho sente tumukayikereza abantu bakabayiha ho sente konka egombore ekatunga intasia umwanya gwo kweshereka abandi bakabahereza bituga abandi bakaraboko abantu bakatwara amatungo gabo na hati bagenda tukahwebwa mutu yabare munonga chairman aba kukikwata yabare vice chairman hariki yananda kubuza nawe agira ngo tubibona ni nyenda kugambaho icyo kubanza n'ikintu twateye n'itaka ryo chairman yabuza chairman nani kushaba ngo na RDC ikintu ko kigango kigira cyakoma kumara rero muturetere minister abo kwa bakandikane bagira ngo itake ryo hagira icyakoma muturetere minister waragize atugambye ryabari ryitu umusha tureke kumana turebana ibicuro bagire ngo ne byayo ningati byayo icyo cyo icya kabiri cyabana nyubo nani ngamba ati nafuye kugamba ngo utege kuzuba abo kwa nani n'amatsiko ngito muza kuronjinga utari kuruga kuzango ntari kumaonera unshingo kukoma bone kibuzo cyane kibuza kabatugize nk'igibuto mukagitongoza kuruga yazo mu district rwa Kazo Buremba ngumba niko nacyo nekicuba nacyo nekicuba icyo nani guza icya kabiri urutindo nani kushaba chairman ngo heze ba engineer bazabitindo rukuru kwa tenisi bandana ngumba urutindo ko rwijira mizi ati amizi gatwara itaka ejo akwiragaruke kuza kugenda none ni gushaba ngo cyane kibasa no muri mutaka kuzi begingu engineer yaze kubireba muri yo yani masa kugira utumwahitaho itaka genzi nabari cyane